Bazaroy balvan ortada aralaş bir. Ak kuyruk ne? Can haydi karma kalktı kim? Köktüvete yalgana gencerden çık. Köktüvete alacak düştü. Ergen götürdü. Götür Ergen. Götür. Götür kolmayan aldı. Taza kolmayan aldı. Malades. Haydi o zaman. Bugün жаңа yılda ulaq boldat. Assalamu alaikum. Kırgız eli mamanstarı. Жаңа yılda ulaq boladat. Jalil balvan ajavan aşım berip na baldары. Zaynizmin, Samidin, Sayfidin akelerimiz olaman ulaq ötkör odat. Bugün biz şu yerde hizmettayız. Anda mese Acavamın ulakçı, palvan, alamın aşı olarak şu aşı ulakı жақсы ötsün. Buna ulak çapkan jigitlerge akıl kalayım, tertip kalayım, ağı sezim kalayım. Her birinlerdi sıylap, urmatlap, şu avamın ulağının özü çağıp жүргендегі taza çağıp, oynayıp gülüp, үйіңерге жақсынақай болып барғылар қаладым. Ел солық болсын. Әрдайым жақсы болсын. Яллағандай улақша таза жүрген адам еш жоқ олар. Bunun авторитеті bu өрөнді. Бұяғы наркозона, бұяғы базар қорған, даже Өзбекстанға дейін bir aydan барып улақша алып келішкен. Sorun dese, sorun alған. Oşonu үйіне алып кеткен емес. Ошо апарған, ошо жүрген балдарын бағып, bir ay, 2 ayda үйіне жетчілер. Бәрдігі болсын. Емісілерге игілік. Құт ошо жалғағандай олып чағып, ойнап күліп, әрдайым таза олып, бақуат бол ойнап күліп жүрділер. Балдар сайып, балдар бәрді сайып ашық болуптарыңар. Түш болула, өміріңіз болсын, бақсы болула. Мұна атаңардың ашын беріп, мұнда қалса елдің бәрі шықырып, ұлағын беріп атасыңар. Жәлләкеде ұлақ сапқан адам жоқ берді азыр. Жәлләке бір қолынан әмінтіп іліп алып жүрет болсын, әрқанда жөтіліп. Мен ешті оладылар. Анам шындай болып шапқылып алдыр емін. Бәріңер түш болула. Жәлләкенің şu арбағы bir аңтарылып алғандыр емін. Шындай соғып тұрды үмет. Soğut için tış olsun. Bәріңер tış болула. Nevre çevreleri, baldары, kızları bәріңер. Tilek masatlarına жетілі. Gelin bakalım. Ben buna şu Жәлләкені esnaflardan beri görüp geleydim. Bu kokanaka ortaktan bulalım. Ben şu ortaklık olan şu arkasından at çapsa at çap, jön jürüp, erçip yürüyen balada yol falan biz. Biz de bir talağa gelip kaldık bir talağa. Demin şu kişinin şu marekası tınç ötsün, balaşkası tınç olsun. Şu daim şu baldarında şu tışılık buluversin. Жақсылық болсын. Рахмат. Biz ağızlarına baldarı, biz koşuluklarına baş verip atamız. Şu geçen akşam ötközlük, bugünden bulağı жақсы ötüp geçsin. Şu Jallağım şu öröndü tanıған adam bile, palman adam bile. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Жалпы аман есен балалы ұрып туғандар, şu келгендер бүгінгі улақты жақсы өткіз болайық. Рахмат. Қанүй әке, балла. Қанүй falan şöyle koyalım. Karamarт. Естірмақ деген кличкаңыз бар ғой. Авам жөнінде айтыңыз, бір-екі осы шашылыш жоқ. 5 минут сөйлеп бердім. Авам жақсадан бач. Айтыңыз камераға. Жақсы бір көріп берейлі деп келдік. Şu bala çakasına ömür versin, денсаулық берсін. Үшін рахмат, şu balada қалған екен мына. Атадан бала қалса şurada.
arkasına, tuyakkası. Uşunu tınç ötkörüp alıp bulasa, baldarı hem tapkan taşkanı berekasını verip, daim jakşılıkların üstüne жүрgüle. Daim ulağam tınç ötüp etsin. Bunday toylor, jakşılıklar köp bolsun. Uşunday avamday ulakçı bolaylı bize. Eki gün 3 günden beri mına Jallavamın şol arvağın biraz kılabız dep hizmet kılıp dastorkon jayıp eldi çakırıp aş berip oturabız. Uşo baldarı kılgan hayırlıq sanda Allah'ım kabul kılgan bolsun. Narkı dünyada bilip bilbey kılgan, bu dünyada bilip bilbey kılgan günelerin Allah'ım özü geçirip beyişten nasip etsin. Anam buna o altında kalgan ballar, kuruktuğan kız, 40. nevreler vardığına Allah'ım bakvat den soluk versin. Bakvat turmuş versin. Daim şunday jakşı günderde başımızda biriktirip жүрөбөсүн. Momen tınç bolalı, şu bugünkü ulağındaki jakşı ötkörölü, havam ilgeri jalağına susar taşlaçı. Janagınday samovarlar gelçü. Daimine şunday alıp gelçü. Koylar, taylar tizilip gelçü açı. Avamın ulağındaki tınç jakşı özünday kılıp ötkörölü, öz çapkanday kılıp Kuda kalırsa. Momen elbis tınç bolsun. Allahu akbar. Ошол Jalil Palvan ajababыздын bir-эки улактагы Jallakan ulağın çapkanda men onu kamil Türk toy verip baş verdi. Kızılgan barlı bargan. Şunda Jallakan Kamildikte aytadasızbı? Kamsomolda. Uşağa barganбыз. Ошондо Jallakan karat menen bir öğünden alıp çıkkan hem taygakka düştü. Gün çıkıp tagımız bolup karat bunu şun ne koluna, on koluna mütüyallı alıp çıkıp etken ular. Çoğunlar. Karatı jonga barıp taştagan edi. Eldin bäri taң kalgan şu. Haline. Türk tös hayat eken de eldin bärle gelip alan eken. Bir-birimizden adaşıp tappay. Eldin göğünden. Kuda şerden alıp çıkkan Jallakan. Men oşonu bilem. Ава жанагы кучактаганда такымга баскандан да катуу эле дейт го кучактаганы. Бунда беле колуна тийсе болуп алып кетет болчу. Жула албайт эле дейт го бирактагылар. Эч ким ала албайт болчу Jallakan. Jallakan мен ээрчип жүрүп чоңойдум. Men үйüne көп жатат элем. Нопаша кандай кичинекей кыз болчун. Bu kişinin palvandığı Adam geç. bilbe bir yerdeki aytkanda hazır hiç yok. Bu koluna iki kolu putuna torpak koluna tiyip alganda Albayt bolчу. sen kanday neme olmasın şart salıp ketetile südüretip bargan boydan bir yerden kımınday kıcalat kılç emez ha palvan. Buna kiyinde palvandığı temperaturanında kötörüp salatılar. Anan keyin özü dağı jüröktүү bolчу, özü dağı tazadan bolчu, özü dağı realniy bolчu. Jürönün ulagın al wagtda ilgeri wagtda ayra tappayt bolчu aşkan ulagın. Aşkı çаңды palvandar alat ele, at salışıp alat ele. Azırkıday birөө jardam berbeyt ele, başka bolboyt ele, tek jok ele. Ulaqtın tazasın öz dağı oşo taza adamlar çaptı. Azır emmi bırakı ayalдар çapkanda kılıp tek deme kılıp durup cipke ayla çağ atışa tep. Bir ulaqçının 10 yardımcısı var. O men ha. O gen nasip bolsun tapşırgan ora barak bersin. Мынакей жана кыргыздын салты боюнча торпокту жээнге өңөртүп атышат жээнине. Сыдыковдордон экен. Үсөн Сыдыковдун үкөсүнүн баласы экен. Жээн экен. Акесинин баласы. Bir toğun akasın. Мынакей жээнини ашыртып чыгарып ушул салтты дагы колдошубуз керек да. Илгертен келаткан улак аш мареке тойдун улагы чыгып атканда сөзсүз жээнини өңөртүп чыгарат да илгертен. Ошол салтты дагы унутпай ала жүрүш керек да. Бул эми бир жакшы жагы болсо керек да, илгертен калыптанган салтыбыз. Тулпарбы ана көк? Мына болбу? Ошо. Летте акыл. Бутташын. Мына жибо. Араны таштап койсо бере.
Жээндағы чылбырға қатты ұрады, азыр улақ чапшыға шейін өңірі парат деп. Талашпасын елдерді бекемірақ байлап ал деп чылбырға байлап беріп атшады. Az bundan bir 5 minut 10 minut aralık yolda ulak çapçı yer. Mana geçeten beri şu 3-4 günden beri atamın şu aşın beri özlep ülkelerim bardığız şu nari verip asıp iş kılıp iş yasası oşolarga bardığını atkarıp atışat baldar. Rahmat şu baldarga ul baldar var eken şular atkarıp atat atamın arbağın seylaşıp. Elimiz yurtubuzga da rahmat bardığı köpçülük gelip yardım verip atışat. Oşolarga da rahmat eli yurtubuzga da. Şu Allah şu kılgan kızmatların barına rahmat şuların bardığın atam arba kabul kılıp atamdagı oğuzcan başımın içine odarılıp yatkandır. Bilip üçü dünya olsa. Atamda köp yerlerge var ulak çağıp жүрген, alıp жүрген, elge tanılgan adam bolgon. Yani şu sizler de oşonun ulak hiç neme jer karabay jakşılap ötkörüp den soluğuңарды versin, ömrüңөрдө versin bardык tuğandarım. Şunu atkarıp bugünkü nemeni akırkısını jakşılap uzatıp atkarıp bergile. Rahmat sizlerge bardığarga. Razıçılık. Келгиле саламат жакшы. Орус. Мына жана орус аттан кыйын барганды ушуну көрдүм деп калам го. Кышка тарихте түрдө экен ат. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, каналга сөзсүз катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жазып отурмуздар. Ушундай бир кыргыздын салты улана берсин. Ассаламу алейкум палван. Аш той бергендер сөзсүз улагын берсин. Көп жерде волейбол, футболда берип койду, танды берген жакшы, бирок улагын берген бул атадан калган салтыбыз. Биздин аскердик мектебибиз ушул жоокердик. Абы деген кызылган улакчысында келет ат улак. Жакшылыктын акасы. Жакшылык салам сага, Москвага. Абы бери кайдабайсың да? Бери айдабадың да абы. Beri çoğulayı geçti. Nükoşeke o kara atta berdi atkan bir akta kalsan ake çağımı. Çağdaş otan mı? Forma alsan ake o. Arka karat kızılga nükoşeke olsun. Aldı bu, düşürdü abi. Kol saldı bir aktan salışat hem. Düşürdü. Düşemi. Abi o profesyonalda götürüp berişmeyecek. Aka o kadar var kaldı şu bukarın orada öyle. Tügünün kol saldı, tügünün saldı. Geri tatlılağa olup ketmesleyin bir. Tatılakay. Salıp ketti, salıp ketti azamat kendi. Cak düşürüp koydular. Emi bulçıldaşat emi. Kol meni alış kıyım bolsa керек, oğru gene. Azırınca jat elekte torpaq. Ermek alıp çıktı. Janağı düşkön uvaxtı. Kim berk akıl aka o? Akıl aka Aşerbek Camlısı Taygarağı. Polkovniktin neyse, polkovnikti. Avaz aka Qalmaq Kırşın Qarslan aka. $31.500 sattı oşaydı. Kayradan düştü şu yerge. Kana sorun hal baştallık. Patadoğa verip baştallık. Birbirini aşırıp atkan yerden kayradan düşürüp aldı. Biroq şart alıp gide turgan torpaq emas.
Dagı jakşı Kudaga şükür mına kun salkın bolot. Bolbosa birinci ulakta көп аттар pışıp kalat da jaman. Kim enkey atat? Attar көп, jakşı kelip atat. Bugün biz jakta Çanget'te da ulak bolot atat. Maga murdarak bular aytты эле да заказ кылды эле. Андан кийин Çangettiktер айтып калды эле. Бияка убада өрүп койгом деп бара албадым да. Бул жака келдим анан. Мына эмесе кийин акырында байкайбыз, ким Алпамыш экенин баласы көтөрдү, же укасыбы, же кара дөбү билбейм. Кара дөбү окшойт. Салды бирок чамасы. Жок. Койдуруп жүрүп калды. Жакындаса тааныйм, жакшы тааный албай атам. Кара дөбү же Патратовасы сатат. Бозат. Бозат кайсы экен? Эрмек Сайфулла да окшойт, же башкабы? Эңилди бирөөсү көтөрүп атат. Жок, шарт көтөрүп кетиш кыйын. Эрмектин тууганы эңилген экен. Көтөрдү, тээке салдыбы? Тээк учту. Шарт эле көтөрүп кетиш кыйын. Шарт көтөрүп кетиш өтө кыйын. Байкайлычы кимиси көтөрөр экен азыр. Торпок кайеринде жатат өзү. Бу жакта экен торпок, Эңилип атат, бирок азыр түшүп анан тааныйм буларды. Формулар алмашып кеткенби? Сал тарт, үстүнөн кол салып кой. Тээкте экен, узак жүрүп калды. Мукаш го бул. Кашка терек. Эрмек айлантып атат. Мукашпы? Салдыбы? Салып кетти? Жок, сүйрөгөн бойдон экен. Тээкте экен да. Эр каш кыйлып алган чамасы. Бирок ошо эгер каш менен таканын ортосуна колун калып кетсе жаман болот да. Этият болуш керек. Салды окшойт акыры. Салды, жалга чыкты. Жардам болду. Азыр жакындаса таамай тааныйм азыр. Аты дагы жакшы ат экен. Оке экен бул, оке адашыппыз. Окшодук. Жакын келгенде. Оке, бирок жарайсың, бирок молодец. Мына Уларбек го мына. Уларбек. Келе бер. Уларбек балбан. Талашкан эч ким жок го балбандан. Түш болбогай эле. Жөнөп берди ата. Семетейдин командасы. Алпамыш балбан алды дагы. Сема. Жип пышыкпы досум? Чылбыр пышыкпы? Чаппайсыңбы? Манбек. Düştü. Bir ara kaçırmadım da. Yengilem at köygüçü. Karmam kaldı mı götürüp? Biraz çürüdü daha ikisi de açıyor. Eğer olup gitti.
götürdü. Bir özü götürdü tekmeyen çağım. Ketti sürüdü. At toktot. Hadi atı toktot. Az kaldı. Jardan beri başladı. Ermekte acardan bergen vardı şaması. Köşek at saladı. Şöyle eken bak. Tutulakay olup gidet çağım. Çıktı bu jalga. Ya çıkarıp aldı jalına malades. Kızılgıya. Kızılgıya. Malades. Hadi kaşırat çağım. Tural Kızılgıya. Tural bile turat neli. Aral kalışta janagı tebeteymen götürgөн suluja бул орто жолдон эметип кетти. Мындай аралыкта да арал калыс. Хадига ашты. Хадинин аты дагы басы чыкпай атат дейт берки сарыгер аты. Тоон көрүп алабыз деди, лат суу илектеп. Салдырбай атабыз дейт. Жакшы ат ошол ат дагы. Ылдыйраак сурагандар көп болуп атат дейт. Сурхандария ошол жак көп сурап атат дейт. Бирок бир быйылкы тоон тартып анан таштан алып кетебиз деп атат дейт. Наркы Жүкөкөдө келе атат го. Жакшы ат да ошол ат дагы. Бир-эки салып машырып коем деген окшойт бүгүн чамасы. Былтыр мага бир ашырып беришкен ушулдай. Көзүңөн жаш чыга турган кетет экенде, өтө күлүк. Тартып айтып атат. Азыр бир-эки салса ушуну толук тартып койгонго көрөсүңөр. Жанагындай жаш баланы улакчы кылам дегендер болсо, өткөндө менден дагы карамартык. Ошол атталар деп сурап аткан. Жаңы чыгар балалар деп. Мамазай тава келип калыптыр го наркы өзүнөн. Одарың наркы беркиге болбосо. Жок, өйдөгө чыгып калды эми одар албайт. Бозатылды түш. Таштадыбы жок. Наркы кимге одарды? Одара турган болду. Аллах кандай кетти. Эми туталакай болот. Жүкөкө дагы. Жүкөкө дагы бербеди. Булар дагы илгерки болгондар да. Бизге окшогондор болгону табып бейип жүрүп коет элек азыр. Башталат чагым бак. Шумкар барып калды жанынан абасына. Шумкар эмес бу наркы. Жок, башка экен. Шумкар башкачараак формада жүрөт. Кара улак Замиреге жөнтүр. Патады багыл баштайт окшойт эми чамасы. Пут домпой ваз деп эле электе торпок жат элек ашпайт экен да кара. Кара улак куук эке. Кара улактар катык неметип калды. Мамазай тоо. Укас ошо өмүрбектердин атасы. Эми башталса керек. Ат салбай тур. Түшөт эми. Жок, жалда жампа экен. Сам бер жак ооп тур. Дөөлөт токтотуп калды оңдоп.
Götür he. To'xtatib başlayınca bir aylantıp gelevi. Tuğandar, yek, düşkönlüğe yok. Sırası toxtatam, men biröge qarız da emasmin, biröge çarpqan da emasmin, algan da emasmin. Toxtatamdagi omen Allah birde bataqılamın. Qapa albagıla palvanlar. Qo'llardan kelebe ko'tarib chapqıla. O'shan uchun palvansınlar sizlar. O'shan uchun attapda atasınlar. O'shanda chapqıla, boring tekda atasınlar bardi. Yo'q, eshitsanlar, zaynida qamchiga. Qamchi salgan ruxsat qiladi. Qamchi bor yigitlar. Mayli, tega yo'q, tek yo'q qiladi. Bayga qamchi turadi. Tespek, kimi qo'ldan kelsa chapsin. Chapmasa kelmayla qo'ysin, chapmayla qo'ysin. Tek olsun, kim salat berdi öyle. Tespek. Ya ben son saygandı, ben de bilet atarım. Qaradı. Qanday? Jana sen aldыңбы bir götөрgөндө? Алыстан жакшы таный албай атам да үйдөдөн. Туғандар, шашпай, мына сағының алғылар мынауға. Шторм ака, қандай секен жақсы. Mına sağlasan, nasıl gelmeyecek kolay. Ya o mine, bir zaman kapılar, Kolban qanday? Amasın? Sen dostum qanday жақсың? Авай. Koy ver degende koy vergile. Жаңбыр жауып тұр. Hakti. Beni görmeyin nasıl? Ya özgürlük de ama bol tutmuş kalması olur. Qandaysiz? Түшті о жерге. Тұты бар о жерге түшірішті. Қызық болып атады бұлағы. Ел сағынып қалыптыр. Шүрінің бары келген ұқсайды. Жалалау аттың емесі. Жоғырқы зонасы, сузағырын, сұдақты зонасы. Шығыраған таш бір оқ. Эми акырындап таныйбыз, быйыл кандай формада чыгышты балдар. Мына Базарбай палван Қалпақчан карт күрөгүнүн баласыны аралатып аткан. Ак куйрукту ат коюп койдум эле, азыр атым деген билбейм. Тиги жогорудан Кызыл Тебете жашыл спортивкада Штормага келет ат, жаңы атын минип. Волкодав, қара аты. Кличкасы Волкодав бұл шындай. Мына келе айтқан. Жаңа штормды шығарып сатты ғой, төбеге таштап аты. Көп нәрсеге таштады штормы. Бұны ерде еңкейіп атышат оқшайды. Оқайға кім? Қатты күстіріп атат бір олай. Кім қуат еңгеліп атау? Пайтешімді бір оқ. Пайтешімді тешік пайдан алы өргіле. Қамшыттықса ұрықтатты одар.
Assalamualaikum. Кім? Жаңғақтар ұқсайсың ба? Құлсың ба? Ой, красавчик, Қарабұлақ. Жанталашы ат салышты. Ат салған қатты, о, Майрамбек Жашыл. Башқа аттың не олғаны шық Майрамбек, өзінің чағылғаны мен соқшайды шамасы. Қуат. Торақта қуат екен. Өмірбектің ескені. Мұны ері келіп қалды ұлағы. 92-лерден не бұлай? Bakir жаңадағы сүйреп шықтылы да бірақ. Баланың әрекеті күш болды бірақ. Көтерді, ақш кімді қармадың? Ермек жоқ. Сапырбек о, маңдайынан салың. Абдуайт келіп қалды, жаңғы декқан. Шыны. Базарбай балуан ортада аралашып кетті. Ақ құйрық менен. Жағын қайды қармақ қалды. Кім? Көктөбетай алған екен жерден. Көктөбетай ал жоқ түшті. Sorun айтылды өген. Мақсат екен, палуан екен. Қандайсыз? Жақсы бұл денсаулық жақсы екен. Жүресіз бе? Бұлағы жақсы болды екен? Жақсы болды екен. Şurada. Шторм ака. Волкодав менен пасырат отат қо бұл шторм ака. Жақсы орат кен аты. Доктыры бірақ Рамазарын тұмаулағында көрдім әлі. Наш қызыл тәуетей жашыл демек. Жақсы кен аты. Көтеріліп кетті бе? Шаңып кетті ба бұл жер? Жақсы көрінме қалды. Абы? Kim aldı? Ermek eкен. Ermek. Salıverdi. Bir жаққа шығып қалып тұрғыз, сыйрағы. Тегіренген қараш, шіркен. Шымын құйын болды, тегіренген жерден салып кетті. Шу қандай салды? Қолмен салды бұ? Қолмен болды бұ? Маладес. Қолбан болады өз бұл. Tayfun'da da okşaydı canarın altında. Şu ayrı götürüp gitti. Alpam çeken balası Ratbek bir cavaş kaldı. Görmeye kaldım da. Formasından okşadı. Kendine kandaysa sağlaması. Жақсы şeker. At saldas mı? Lider'de. Bana zayındın ne gel? Katı olta var. Aldarkın karma öyle mi? Süleyel ve var olur. Arı berden lötü olsa koydurup patran. Birinci sorun dermek taşta oldu. Palvan, assalamu alaikum. Qanday inim? Sorun kut bolsun. Birinci sorun sen tıştadın okşaydı ha? Жақсы кен. Ауаңның балдарына bir қалау тілек айтам. Ауам şu. Elden kılgan dualar kabul olsun, insanlar bari kabul olsun. Allah büyüklerine tapan tutğanda bereket versin. At da aytıp koy. At Canarardın Sayfullah sa? Azamat ilgili. Taza oldu olmayan derler.
Alады. Göl kayradan efirge giriptir ha. Açılıklar жүрөт мына. Ого, кара март келиптир. Көпчүлүк бүгүн. Өз бары биригип каттуу жыйын болот чындыгында. Өтө шаңдуу булак башталышы. Руслан Ниятсов атасын биринчи номерди кийип алып. Киргизстан дейт го. Формасы Киргизстан 1 экен. Жаштык Шумкар. Ортодо Кайра Бакирби. Үсөн жүрөт ачыдан мына. Кайнап калышты балдар. Ana saat salış be. Çapayım da atkan Semetey. Arjak. Kaç gelip kaltır Moskva'dan buna. Ortada top üstünde aylanadı. Erkin Palvan. Hocana Kaşka Terek'teki Alinur Nakası forma. Palvan'ın olarsa. Maç salış karaç. Şunday жерден көтөрүп кеткендерге. Темирлан Кылыч тагы келиптир мына. Кызыл футболкада. Кепка. Деметроев, Баяман Троев. Ермек Абдураев ана. Касырат кечип кетти. Ким жолдош бул мына эңил аткан. Жашыл форма. Жок, Алманбет экен. Almak kırsın Almanbet. Cemi bile, seni. Uygu tuyu olgan yerden kim alatken bak dengeli tat kızılgıya. Jetesin mi? Jettin mi? Üstünde okşayt canım. Atlar sürüp gitti. Ratbek, Alpamış eken balası. Karmadı götürdü paydan. Götürüyor Ratbek, götür. Temirlan jarı ötüp gitti bırak. Alpamız, bunda tınçça var ya. Yerini sengilgene de çağırmaz. Götörün de uşerdi. Kaysa azamat bir canı zulüm tartmadı. Kim? Zulüm da kendi. Zulüm aka. Semeteyin akas. Şumpar karma kaldı bir canı. Gittim ben sahneme. Çok düşürü al süper. Düşüp altırma hazır. 5000 som değil. Dengel çıkar olasın. Zulüm. Kaysatmayın geledi. Tüz ayda çimen caka. Ey azamat. Jakşap gene. Hayra götür derime bir şeyden. Olmayan aldı mı? Olmayan aldı mı? Azamat. Sayfullah da kendi ikinci yol. Vurdu жерге. İkinci yolu taza çıkarıp etti yol. Hayra 5000 dağı. Taşmışkan kıraç. Malades, krasavçı gelmek. Şu akşam taşla. İkinci 5000'di taşladı. Makan balıkım. Wow. 10.000. 10.000 eken. Bayağı canlı şu algan eken. Konvertte. Attı daha bir aytıp koy. Жаңа радио Сайфулла деген. Жақсы. Екінші жол, а?
Turalenim. Ana sağa. Sayloş bolbay kaldı. Başlan. Kıç. Kuanıç. Generalın nükvesi. Kanday? Жақсы mı? Musu. Kılıç. Kurtsun bu. Diki hacı. Gel. Nasıl salamat жақсы mı? Tınısın mı? Takdim. Buna ola. Buna kaynap karasın mı? Bu sudan. Buna ola akbula. Canakı eme o anlatı. Aramatlağı. Cuk mindir lan. Meni eşik aydap çıkacak. Ulan öyle. Götürüldü çamasa. Götürüldü. Kim götürdü? Biraz sürü baraydı. Düşürdü. Şayloş kendine çamasa. Taza. Только taza kese buldu. Derkine kengil odat kogatta. Akış özün koydurup aldın akanı. Akıştın bazı zaştınlıktaki zımdarı deyip etti. Zaşta da жүрген de buna. Karat saladı. Krasavçı gel. Erkine kadar kimin attı? Kendi yakışken nasıl oldu? Almamatın altı mı? Östürüp koydu da. Yakışken de sol. Buna Akkula nemi. Kasımova'nın attı Cüka kadar ortada salvattan. Akboza. Almanbet'in taytasında kulak olattım pazar. Olmak için. Almak kırçın, açı, karamar, narkoyüz, kızılgıya, ortok barla geliptir. Октябрьский. Kaşkaterek, kızıl seğir. Ушул зона жогорку өрөөнүн полный келиптир да. Актоок. Шериктин эңилгенин көргөндө болдум, кайра чыкты бирок жок, курук чыкты. Үсөн, эңилчи, ачы. Шумкар келет атнарактан бери көздөп. Тулпар менен. Шумкар тулпар менен. Оу. Мына Нурсултан аны кызыл төбөтөй кызыл курт көйнөктөгү көк ат мына шериктин жанынан ары өттү го. Ошол кече мен эме кылдым го. Экинчи каналыман чыгардым го. Ошол ат. Мына Нурсултан менин аты. Шуну байкагыла. Эки чөй келип 250 чейин кылды деп атат. Ага берип бердим дейт. Жерге талдан чыгардым го. Kim aldı? Şerik cağ südüre var düşürüp koydu. Götürdüler, düşürdüler, şöyle. Tını da kaysat Süleyman. Dikinin atı mı? Çakşat. Buna oruz. Ulanbek kayra повтор bir salbayla oruz. Semiz mi ce? Semiz mi? Şulatты gördüm ben oruz attan katı ökenin içi. Buna Kırgız menen teң taylaşkan at. Былтыры bir 3-4 ulakta gördüm de. Kadimki bizim atlarda eken. Jimmy kimde aylan tutat? Jimmy. Sana oruz attın da Jimmy. Октябрьскийден экинчи каналыма тарттым да ошол. Жиме менен турган орус атты. Монда лидер келет ат мына кеңешеге. Лидерди байкагылачы жаңа. Өткөндө мен бир тартып жөн эле көрүүчүлөргө тартып койдум эле го. Жыгытып кетпедиби? Катылгана? Салдычы да. Салдычы да. Erkin akan aylanıp atkan turay. Tügöl ortada. Mına lider kök. Mına da geleydi atma. Teşekkür. Tügölün bağı kara tül gece kara başka tül gel. Tügöl dök ha? Canıvar jakşat da şolakta.
Erteden keçke günde salatta bir oktu görüş. Şarşavagandan tam beremiz salat. Kaç yengil otav? Ya, hiç kaç yetmedi. Ana sağa buna. Ana sağa. Katı kıl çaynaşı. Katı kıl çaynaşı. Öte katı olmadı. Biri birine karaydı ya. Aldırayın degen adam yok. Törkü attalı özü hareket bultak balvanlar. Şındığında sağınıp kalgan eken ulaq. Жазға çıkıp bari çarşap kalan. Jadap. Liderdi kokaka minip algan okşaydı ha. Ana ol Abdubay, mına otu bölegen. Oy bu karaçı, mına ol kim kesip bile aytkan. Meni akıl aka. Azamatım inim avayla. Teveteydin zorun minip kiyip olsun. Ayaka geliptir. Aklı. Mana kes. Muhtubek geliptir buydaktan. Ayaka ortada eken. Kayçılaşıp kuvan aka turat. Kuvan aka lider menen eken. Ayaka kaysat menen. Tükölü az dayım kıdaylı özün atı. Erkin aka var eken ortada. Ayaka erkin eken aldıramda atkan eken. Ermek turat narjağına. Kıçkaş ortada eken bunu. Ulan Nur Sultan beni keleyt atma. Kök artma. Demeli, komsomoluk jigitini atma. Ne oldu? Ben aytып attım can ikinci kanalman çıkardım da. Kızıl TV'de kögat. Hayra ak futbolkanın janında nары vurdu hayra. Ошонун көрсөңөр да болот. 250 баа болду. Ичине кошуп алгыла. Улагын көрүп алгыла. Мен ушул болушунча аракет кылам ушу жакшылыктарды айтканы. Азыр мисалы менин көңүлүм толду ошого. Çok hoş bağlayacak. Ay düşürüp koyduk şu. Erkine kalgan eken şamas. Kumbat aldı şamas. Kumbat götürüp gitti. Üstünden erkine kajetti jardan var. Özün жаңа tuğu. Azamat aldı anda. Bir karatım жүрgü kögat. Jana bir karatım жүрdüler. Borçuk kögat eken de joğun. Salıp ketdi azamat. Ol meni aldı okşat şamat. Jergi vurup alab aşırıp alab. Tutalakay kim? Almanbek bana oldu. Tutalakay eken. Düşürüşet adı şamat. Keleyt atmanda. Ay Almanbek. 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 sayılı oldu. Hazırkı sorunda taşta algan, Karamart'tan kelgen kımbat balgan. Kança oldu sorundu Zaydin aka? 10.000. 10.000. Bu pazardan olsun. Şu pazarı sizde memleket olsun he. Nasıl gidiyor? Hadi ortam keser misin? Havalarız. Nasıl? Çötkes. La baştan oda. Saçını çötkes he. Taz oldu atla o mu? Attayt balvan attayt. Attayt. At sürgün. Sana hoştan algan karası. Ha bu oldu azamat. Kimde gitti? Vakıt Kızılkaya. Özün kaysat deken başka kögat deken vakıt. Dağı 5 saniyede. 5.000 üstüne $100. Argen götürdü. Götür Argen. Götür götür. Götür kolmayan aldı. Taza kolmayan aldı. Malades. Haydi azamat haydi. Azıcık sorun taşta algan vakit. Balvan sorun mutlu olsun. Rahmat oyuna. Şu ağzından çatan cezaylı olsun. Akalarımızın kılgan insanlar kabul olsun. Elimiz tinç olsun.
toylar olsun. Kırgızstan'da. At da aytып koy. At. Şunqar ukanın atı. Şunqardın atı. Özüm oturdu pazarda 100 ming. Aha. Pazardan alsaňar da jaray beret manday. Biroq bunday ol bagış gerek de taptaş gerek ha. $5100. Argen. Gelinim atı tanıştırıp bir halotlik aytalı Zaydın akelerin marakesine. Daşlap oldu. Şu arada mümkün daşlap olmuş bunlar. Şu kadar netli ulaşırsa. Yaşasından nürüye kam. Mal. Tamam anası. Hadi yaxşı. Buna Haydin'in atı. Yaxşı suyu da oldu. Kızıl töveteyim namdan. Başı görün oturdu. Kana saka. Aman yaxşı. Bolat palban getdi. Buna sapa şekan atma. Özü salvada. Ortaga oturdum da bar. 1.200.000 gat satdım men barda. Barashilipten dostxonadan tartib. Oşonun esinde bunu atdağı. Juka qaganda jurat. Buna Haydin'in atına. Köy olasın canından geldi. Buna jet. Jet kirip koydu ortaga. Kayra salın Jukak he. Ha sapa şaka. Kayradan vurup sal. Kayra vurup sal. Cindat salış boltat bırak. Kayra sal sapa şaka he. Urbayla tizginmen var da. Tumandı salutat, tuman. Tuman degen atı sul. Satma şekerdagi. Kötörülüp kaldı. Buna Jukak ortada. Şumkar şu döveysim, şumkar jaştık. Terminator gelip kaldı, Terminator. Sakbayavan öğret. Şu da Kuanıç. Hüseyin'in at. Etiyat kuvla. Attı etiyat kuvla jigitler. Kaka ortada geldi. Kuanıç geleydi. Kaç tur attı min olgan. Vakit. Vektor he. Zulümçü de zulüm. İşleri gelgen eken de boy kaldı. Akılaka gayradan ortaga jetip kaldı. Cindat salış boltat burada. Akşam ustırasın. Koyayga koy boyda. Qaraç. Muna ola aftan aka muna qara olsun bolasına. Kökbörü töveteyim muna. Ana torgaçqa ona. Jilet kiygan. Şimdi get tatlı aslan. Buna qara olsun bolasın onda geliyor. Torgaçqa berjak ötөтөдүн. Kayra oңдоп салың, kayra oңдоп салың, Kayra oңдоп салың. Alğanı kim hareket kılıyordu? Kayra ayda çıkıyor, beş kere. Engildi aldım lan, sürü adat. Kim buna?
Ha, şimdi kendine. Atını da Süleyman'ın atı. Жақсы орат кем атыны да қатта Сüleyman'ın atı da. Kızıl tevede. Sizlerge айтып берейін қайсы аттарды. Қандай екен. Tını! Tını! Salçı! Nerede kaldı ulan? Sürülüp kes. Salça peşeke tumandı. Oğuzun kalksan Oğuz ne? Ananda geleydi attın onu. Atsalım gelip ettas meni daha bırak. Zor oturam. Cirim. Aqtoq Nurbek. Juda yaxshi at yuradi shunday. Mehman emas o'zini qarab aytadi, o'ta patirib turibdi. Qarachim, atavishdi. Yoldaş alıp kettim nereden? Yoldaş götürdü. Düşürüp aldı, öce taşladı. Yok, aşırıp aldı. Akkula menen kim sütürüp geledi? Kanıve aka. Taştı. Kasımova'nın atı Akkula. Yoldaş sürüp çıktı. Hayra götürüp gitti. Havayı tarıttadık şeydi. Yoldaş aldın mı sorunu? Abay mı? Abay ekeni? Alıp çıkıp taşladı. 5.000 euro verir. Azamat verin. Azamat hadi dönün beni. Buna verin. Verin. 5.000 verin. 5.000 verin sabahına. Yok belli lazım burada. Şu yapacak Al özün canım böylesinler. Niyetli olsan Ruslan niyetini alacaksın. Tinçlik olsun oğlum. Atla yoldaş. Buna ciğelim benim. Havay palvan. Alıp çıkıp taşlagan hazır. Oyun bol da. Var içinde. At gibi ki. Akam ki, Jomart diyen akam ki. Ha malades. Götürüldüm yerden daha. Yok. Düşür aldı. Çünkü arkamdan çaması çek. Şimdi. Mavi. Götürülü öte o. Öte test götürülü, öte test sorun sayılır. Sorunlar koy gibi. Dolar, rubil, som, 5.000, 10.000, 100 dolar. Только şunday Katar. Köp sayılır. Kımbat üstünde okşaydı. Semeteyin mükası var kaldık. Musu. Suku geliptir. Kaysat kim jüret suku. Kasıragan ündü karaçı. Kasıragan ündü karaçı. Şu yerde udağa kaçıdağın baldarga rahmat deş gerektin. Eğim ışık alıp kalıştı çağım. Ona tişte vadadı ona Kaşkar. Kaşkar tişleydin gibi. Şu at temizlikten daha tişleydi de çıdavay. Almanbet zelený. Urus keleydi atınanda. Urus'tağı semiz eken bırak. Yağcı keleydi atkanlaraqtan aralap. Kepkanın ayvanında. Ştorum aka. Ştorum daha güç aldı bugün. Bolat aka. Onu oşu kalinin öspürümü Kızıl Sengir'deki Erkin akamin
Murda qarı көрініп келе жатқан. Сулайманның үйінен тартып келген. Murda өлет. Zulüm jeti suzak. Көтерілді çağ. Ulam Kadir bir jagı Ulam Kadir'da eken, bir jagı Çını da eken da. Ulam Kadir'дің kolunda gitti biroq. O kızıl ya, düşürdü. Ortaga jetkirip turerkin eken janağı kalının altın. Taştaktan tarttım ele onu. Жаңа сыйы ушундай жаман чоңай. Кыргыз Куат кайсы карасың да. Мына Ратбектеги ат. İçine su ile yegende. Temirlan Kılıç. Kızıl formada ötüp ettin ardaga. Kayra sal Sepeşeke. Ozun kak tumanın. Eko kayçılaşıp kaldı akıla men tuman. Bitmangday. Ratbek enke aylanıp otat bir öz enke otat Ratbek. Su gölдің жанында, жаштықтың алдында. Қарауыздың баласы мен Ratbek жана Алпамыш экенин баласы. Тоқтан акен атында болчу. Сапаш аке да ортого коюп алды. О, нашы доп бычан. Туман менен көк ат. 10 000 сорuna. Kimsen geliyor da? Böyle aylan tutat. Musun aylan tutat şu. Namna var aytkan Ratbek. Şalpam çeken bolar. Aldı götürüp var ölenkeydi bro Ratbek. O nanda geleydi tam. Namna tekir geleydi kana. Har geldi canına geldi o. Çek. Qanday saqsızmı? Saqsızmı? Amansızmı? Sapaş aka ortada, tamam. Şulap satla. Kimin keyiyordu? Nerede satılatılan bir rekat var, şunu qarab qo'yayım. Şunu izlep atam axırın. Alpamış aka көк ат менен Kutman. Eleman ortağı. Eleman surg'andı mingen emas o'xshatdi chaqım. Ratbek qayog'ida yuradi? Ko'tardi, suyradi. Ko'tardi, kimga ketdi? Astana izasi chiqarib men. Allah'ın vaxtları qattiq bo'lib turadi. Neredeki at savaşı canından görsen oy oy. Mana qara batib turdi. Mana qara.
Ulaqtın qumarı açkimen qalpaqtır götürdü. Ağay. Ağay qayağına girip ketdi. Mına köbüs bartıqqa. Krasovka men ağay. Bu internat sport şkoluna ağay. Qaramartdı. Kötörüldü. Şerik. Nursultan da gel. Nursultan Sarıbulak. Sarıbulak Nursultan. Oo, bakan. Yıldı alıp gel taşlagan bek bolot. Kança eken sorunu? Aldın mı? Ha, жақсы кен. Gel sen de jaştın. Qala tilekini aytıp koyun. Qaysi atты alıp geldin bek bolot? Özüň atың mı? Жақсы кен. Qara tiştek. Tiştek qara tiştek. Kuvaniç kimde aylan tutat? Şerik aylan tutatır Kuvaniç. Kimnin kolu cüret bu yerde. Kimge on gelip de az görüyoruz. Katı ulak boltat bir olay. Çındırında. Ağay Kayrat kalpaktı tağıp giyiptir. Jana komsomolluq jigitni atın kımbatındır. Jana eme mindele var. Nursultan. Semetey'in nükası götürü atar. Musu götürü tavu. Musu götürü tata. Şerik aylan tuat dilem ne oldu? Şerike getip olalım. Musuga çıktı tügöle jardamdı berdi. Saldı ketdi. Bayağı Babakan'dan gelgen atım mı o? Semetey'din. Şonken torpağa. Bırak kolu menen altat balдар. Malades, rahmat teşekkür ederim. Aydadım aranı gözde tut. Kasımova'nın Akbulası'nda Kanibeyaka'ya aşırı dokşaydı. Palvonga. Karamar, derinsin atasına. Akbulan tüyağın görgüleç. Narı gözleyip ketip kaldı da bırak. Bir ayda dur. Bir ayda da. Koyarın özüne hem toluk. Narı gözde bet kaldı yani. Palvandaki eski palvan. Atlı üret otatçamaz. Kança oldu sorunu musu? 10.000 som. Jana Rusiyadan gelgen at kene? At da aytıp koy musu. Alınbaydın atı. Atı John, özündagi John örükam. O jaka düştü. Nerede katırağındı görgüleşem. Tını Süleyman'ın atını jıgıp alıp keçke saldın. Sek. Tar. Bunda urundu boluğun jaman dolakta. Tuku geldin mi? 5.000 götürülü odat. 5.000. Suku bir önü jetilep kuvat eken. Kuvat suku jetilep çıktı. 5.000 kettim ben de. Urdu o şerge gayra kuvat. Ayrele çıkar 10.000. Bırak 10.000 götürülüp etti. Argen. Benimçe argen bir. Argendeken жалгыз çıktı at. Kara atken özünün atı emasken. Brilliant.
Vur jerge mi? Vurdu. 5 minutun içinde 2 sorun götürüldü. Ke kuvat bolma. Ekranga bir kalat lekti aytalı. Assalamualaikum jamaat. Baştay ver. Polvonlarning başını biriktirip жақсы oyun berip atadi. Allah razı olsun şakalarınızdan. Salam şu жақсылықтар olsun, toylar olsun. Amin. Atты tanıştırayım. At şu açıdan Dikinin karatı. Dikinin karatı. Argen hazırkı sorun. Argen'deki kança oldu? Bilmiyorum. Bu at kim? Nurlan akam karatı. Kimin? Nurlan mı? Nurlan. Karamak. Janağı Spartanist'in esini atı. Aha. Nurlan akan baymelerli gözü. Bazar koygan emas. Aytıp koyayım jaşlarga. Nurlan deydi. Жақсы. Arda mil bilen uzakında жақсылар көп болsun. Argen kançançı taştaşın? Hiç kaçan zaman bunu Ekincisi. Bol desa. Karmat saloda. Karimdan kanı kaynap ketdi. Hayra saldı. Karımdan kaynayıp uyumaz kaynap ketdi. Karım alı var aşağıdan. Karnı aylandırıp kaldı. Karnı aylandırıp o da. Karnı aylandırıp kaldırdı ulan. Vardı surap şumkar geldi. Tamam tekan tulparı. Şimdi gittim ben. Öydüğü çıkarıp taşladı. Tügölü gelmedi. Tügölü az çıkarıp taşladılar. Kança oldu sorun tügöl? 10 bin. Özün karatında mı? Maylan ne deyizler? Havam geçten yer caylı olsun. Şu kuran insanların var Allah'ın kavulduğun olsun. Şu mallarına den soğuk besin. Maylı şu gelgen uakta limanlar çok şeysin ama jet olsun. Amin. 15 götürüldü tat. Uluk kana mına ona. Kızıl cengminen salıp atkan. Jaşıl zelen takamçı tiştegenci gitti karagalı. Buna kızıl jempir. Kızıl cengmenen marat kanat. Kök zelen ta. Şunkarda talanta gelen tulparı. Mutu bakalım. Yolda kalk koşamayız olduk. Kuma takma kuma kalak koy. Has mutuna. Mutu götür atana gender. Şunda bir o karavaz. Sarı formada mı? Şu da uluk.
Ulukçu da uluk. Şaylo aldı. Şaylo işte çıkıptır. Salın. Azamat ekense salıp kettiniz. Malades kem. Kimde geleydi? Tabi bayağı kişi deken daha. Kimde vakit, joldoş vakit, kımbat, üçü joldoşun jalında o. Buna tatala kayda bak. En koz yerlerden biri de şılçı. Kimge? Vakit kaçıp kettir hazır tatala kaydan. Gel kıçka şimdi gel. Gel sorun kutlu olsun. Kança oldu sorun? 10.000. Kay sattı olduk ham? Temirlan dostumdan. Temirlan Kılıç'ın atında. Nasıl toratta mı? Aa, жақсы ekan. Kelem 5 yıldız. Toy marekelerine kişine kalot lekti ayt. At bakkan sayapkер дағы мықты екен а? Аттың тауына келтірген. Чапқаны да мықты екен. Азамат жігіттері. Тажиктердің улағында қанша таштадың? Кейін телефондан көрдім Москвада. Ben özüm kaçta yapmadım aga. Al günü bir echkiga taşladım. Aa, bir geldi de. Tosqon ekan görese. Yaxşı. Ondan giyimler biri oldu. Anda qanday oldu? Anda bolmadı. Ala almadın mı? Ha. Keyinkisini alasın hem Xudo qalasa. Vaqt atday tatdı. Ana nesep deysiz. Polkovnikning ati. Qo'yon degan at. Bo'ldi. Жаңы дыйқандағы полковниктің аты? Polkovnik qo'yoni meni. Ha, yaxshi. Yaxshi ekan. Götürdüm nereden? Salın ek paydan alып qaraç. Sal Azamat sal. Qanday Nurdan? Yaxshimikan? Qayra janaqı Nurlan Большойдың атымен шықтар екен. Улақ бүтті. Елеман, медет. Саламат палуандар. Елеман, қандайсың? Жақсысың? Ben at tamam dep geleyim tamam mı? Çudayım. Köpçülük şu mına ıntımaqçılıkla çaptыңар, riyesi dağı tam bolboğlar buna жақсы sayıp berdiңер. Şu үйüңөрde daim tırçılık olsun. Şu marakanın soğukları atağan jeriңерге tiysin. Tam bolboğlar. Allah. Gelin adamlar razı olma. Barlar. Tez zaman get barlar. Bizden kemçilikte geçirdiler. Barlar he, ulaqçılar. Amin. Amin Allah. Kırın taşta algan uşul bola. Uşulat. Nurlan akan atı. Bugün akırın taşta algan atı uşul oldu. Dizil. Kayman atı dizil. Sayapkeri bakı. Bak aka. At жақсы екен а? At жақсы у, тап жақсы у? Сізге сұрау. At жақсы у, тап жақсы у? Жақсы екен. Ата келеді, ата. Sorun bergen жерinde тартып koyun. Akırkın salgan atı şu. Bizde qanday bilmem, başka Kazakistanlarda akırın algan atı öte bağlı da. Bunu küçükünün altında bu çokta koyalım. Vallahi. Жақсы oldu. Dayı.
Ne? Kesinlikle vallahi. Şuna öyle lan. Şuna şöyle kopasın. Hiçbir zaman olmuyor. Şuna şöyle kopalım. Büyülüğünüzde her daim dağıtıp koyular kopasın ha. Atını da özün de bir aytıp koy. Nurlan agamki. Aha. Biz yaktan baymalardan bunu. Aha. Şerif Adilbek'tin balası o. Yaxşı. Gelin aldık ayaka. Kelgen cemaat, kelgen adamlarga razı olgula. Gel deste kuagında rasa çap düzdüler. Şu kişinin buna baldары жоқтоп, артында уул бар екен. Мына чоң той беріп, аш беріп өзінің құдайысын өткізді. Бұл балдарға рахмат. Omин, дайыма şu үй-бүлөсүнө тынччылык болсун, заманы тынч болсун, бала чакаларын убайын көрсүн. Ар дайым кошкоңор менен кошогар түөлүктүү баарын тынч болгула. Her zaman bundağı şu bir farzan bulmasınlar. Tunç balığa bağırıp şu eldi uzatıp aldılar, kudakla uzatıp aldık şu. Eldiren tunç ama bağır jetip alsın. Koydum, cemaat var. Şu az bu köprü, kanday oldu. Şu atamın aşın verdik, hatışını okuduk. Kristal kafede. Bunlar bugün kulağımda teşekkür ederim. Bugün kulağım verdik, kudakla barada lazım diye koydum. Bugün çok oldu. Şu yüreğimle bardağa da yapılanlar. Geldi. Baktılar. Karımgile takıda karımgile ne oldu? Şimdi teke bol oldu. Azap oldu. Azap sayıldı. Yemi algan el bitsin. Şunda жақсы ulak olsun. Cevap veriyor. Bardı ulaklar. Жақсы ettiler. Hurmatlı palvanlar, barınızlara razı olup getirdinizler. Ramisa Bınake, tavuzlaşını tutup, atmuranlarını okutup, az bolsa dağı köptüğü görüp, getirdinizler Bınake. Onlar bugün taza ulak oldu dep, karımızı tartıp koşatıp, şundan ulak çağıp jiröyle, tegi yok, cibi yok. Palvan degen oşada hoş gerek, onda cip teg albaş gerek. Barına desokta Allah'a aman bolgula, жақсылықтар бола берсін. Allahu akbar.